Ki rā tu o ngā take nui I naia nei, kua tutuki te moimoia o Jose Gia, kia uruia ki te kapa ōpango mo te ipu o te ao. Kāore tonu I te mārama, me he mea rānei ka piki ia ki runga I te papatākaro, ka noho noiho rānei ia ki te pai hirihiri. He aha koa, kai te hīkaka a Gia me tōna whānau. Nei te momo tākaro e rongonui ai a Jose Gia. Over the moon. We're really pleased for him. Unexpected. It's just a shame that a couple of those other boys injured themselves, but he's now got his chance, and now we keep fingers crossed and perhaps hope he can get a run. Engari e hanga pauri ana Gia ki te āhua I kuhua tuaia. The first thing that came to mind was the pain that Millsy was feeling. Obviously, having your dream and everything taken away from you, I'd felt that, and that's what I felt straight away. And I guess now, being back in the frame, just really looking forward to an opportunity. Ki haia Gia I Waimarie I te whakaingoatanga o te kapa mo te ipu o te ao. Engari e rua wiki ki muri ka kitea ia e whakangungu tahi ana me te kapa ki te whanganui a Tara. Ko te kōrero a Wayne Smith I taua wā. He's doing everything he can to do his bit for the Rugby World Cup, even though he's not in the squad. Te whakataitai nui kei wānga I ngā paihau o pango ki te whai wāhi ki roto I te aroa kapa. I nā te pakari o te tākaro o tēnā me tēnā I ngā wiki kuataha. A long pass to Guildford and probably got there. O tira kua ora paia Richard Kahui rawa ko Israel Dag mo te tukinga nui a te rātapu. Nō reira ko te pātai mena kei te wātea tonu he tūnga mo tētahi atu mātanga paihau. A lot of players are under physical pressure. Clearly it's going to be a big factor in these next two games. So hold all tickets, everyone's in with the show. Aha kua te aha kei te kua tonu te pāpa o Jose, kua e keia ki tēnei taumata. At least he's part and part of it now, so that's certainly worth it because he's really tried hard for the last 4 years and this was his goal. Ki te whakaingoatia a Gia ka kapohia ke me ona ringa waiwai tinana katua e mana ai tōna tūnga. Aha kua te tōmuri. Irena Smith, te karere. Kei te māro tonu te tautoko a te kapa o ngā warapi ia Quade Cooper, aha kua ki etahi kaori tino kaha tana tākaro. Kei tāmaki makaurau te kapa I tēnei wiki e whakatika ana I a rātou anō mo te tukinga ki ngā ōpango hei tēnei rātapu. How the directors are playing and how your tens are playing, and Quade's certainly an influential member of the team, so we're hoping he plays a significant role this weekend. But look, it's not entirely up to Quade, it's about the guys around him as well. So we've got to take full responsibility on the support we show Quade, and I think we can get better at that.